Ognjen Tadić, kandidat koalicije Zajedno za Srpsku, rođen je 20. aprila 1974. godine u Sarajevu. U proteklom ratu bio je pripadnik Vojske Republike Srpske, a kao ratni reporter Srpske radiotelevizije zarobljen je i pred Vojnim sudom u Splitu 1993. osuđen na 6 godina zatvora, ali je poslije 6 mjeseci razmijenjen. Politikom se aktivno počeo baviti još kao srednjoškolac. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Banja Luci, a po zanimanju je advokat, čija je uža specijalnost privredno pravo i ekonomija. Poslanik je u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Sa suprugom i 2 sina živi u Banja Luci. Dragi prijatelji, građani Republike Srpske, pripadnici mog srpskog naroda, pred nama je jedna važna i izuzetno značajna odluka. To je odluka o tome kome ćete dati svoje povjerenje da u Republici Srpskoj, vršeći vlast, upravlja javnim poslovima i da na taj način opredijeli i samu budućnost Republike Srpske. U proteklih 5 godina stanje je više nego vidljivo. Ova vlast koja je trenutno na sceni u Republici Srpskoj kroz ovaj predizborni period pokazuje da ništa novo nema da ponudi, dok je sa druge strane unutar opozicije sazrela jedna nova generacija ljudi, mladih ljudi uglavnom, ali i iskusnih ljudi koji su u stanju da vrše one najvažnije poslove od kojih zavisi način na koji živimo, od kojih zavisi budućnost Republike Srpske. Vidi se to i po različitosti vizija koje predstavljaju jednu ili drugu stranu. Koalicija Zajedno za Srpsku, u kojoj su okupljene Srpska demokratska stranka, Partija demokratskog progresa i Srpska radikalna stranka Republike Srpske, zamišlja Republiku Srpsku kao zemlju izgrađenu po modelu slobodnih, demokratskih, pravnih, ekonomski održivih i socijalno odgovornih država. Sa druge strane, iako oni to naravno ne žele da priznaju, trenutno vladajuća koalicija zamišlja da se nastavi ovakvo stanje, što neminovno vodi do toga da se potpuno od naroda odvoji jedan mali krug ljudi, može se slobodno reći kasta, koja uživa privilegije u ovom društvu, dok drugi ljudi uglavnom preživljavaju i bore se sa nekim elementarnim problemima u svom životu, kao da su ti problemi nepodnošljivi i nerješivi. Zbog toga smatramo odgovornim svakog čovjeka koji želi da učestvuje u ovom procesu, pa i one koji smatraju da nema rješenja i da će biti jednako kogod pobjedi. Uvjereni smo da nije tako, jer da je tako, onda i sama demokratija ne bi imala nikakav smisao i onda bi se neprestano na vlasti održavale grupe ljudi koji ne rade ništa drugo nego zloupotrebljavaju povjerene im funkcije. Republika Srpska može biti bolja jer je to zemlja koja ima 22.000 kvadratnih kilometara, koja ima nešto preko 1.300.000 stanovnika prema procjenama, a izuzetno je nadarena svim prirodnim bogatstvima kao i pametnim i obrazovanim ljudima koji mogu da prežive čak i u ovako teškim vremenima. Smatramo da dobar domaćin u takvoj kući može organizovati život, može organizovati javne funkcije na način na koji neće biti povrijeđeno pravo bilo kog čovjeka, niti na rad, niti ljudska i građanska sloboda i prava, niti bilo šta drugo što je važno da bi se neko opredijelio da trajno ostane živjeti ovdje i da ovdje organizuje svoj život. Ali da bi do toga zaista moglo doći, potrebno je prije svega da dođe do političkih promjena koje uvode nove ljude, nove generacije, nove ideje, a ovim prevaziđenim i preživjelim idejama kažu da je vrijeme da se odmore i da prepuste spremnijima i sposobnijima od sebe vođenje Republike Srpske. Puno ćete toga čuti u ovoj kampanji. Ona prema procjenama svih analitičara očigledno da će biti, kako kažu, prljava. Ja lično, kao neko ko se kandidovao za predsjednika Republike, nemam namjeru da učestvujem u tome, jer smatram da je obaveza budućeg predsjednika Republike da okuplja sve ljude. Zato se ja ovom prilikom obraćam ne samo ljudima koji su privrženi idejama i politici, neke od stranaka iz koalicije Zajedno za Srpsku, nego i svim ostalim ljudima koji su bilo kada i u bilo kojim prilikama podržavali i one ljude koji su trenutno na vlasti. Ni ti ljudi nisu, iako su glasali za aktualnu vlast, očekivali da bude ovako loše stanje. Zbog toga pozivam sve građane Republike Srpske
i one koji su politički opredjeljeni i one koji to nisu. Da shvate da u Republici Srpskoj može biti bolje i da se pred njima nalazi nova generacija ljudi koja hoće Republiku Srpsku po mjeri svakog čovjeka, po mjeri građanina, a ne po mjeri jedne stranke ili jedne male grupe ljudi. Upravo u tome nalazi se princip zajedništva i nalazi se naš slogan Zajedno za Srpsku. Gospodin Mladen Ivanić i ja, kao i drugi lideri parlamentarnih stranaka opozicionih, a i onih koji nisu parlamentarne opozicione, sigurni smo da predstavljamo tim koji može promijeniti na bolje stanje u Republici Srpskoj. Molimo vas da nas podržite. Živjeli.